palungo cokori dewa. Dados sahasa mandung dewek titiang rikat kalau wenten ilan-ilan ratu babung putra. Lo Gadung. Dadi mabalik kori lo matur. Kengken jisumayono gadpuri. Kaden nyak lakar ngiring angkelak. Binaku penyuruhan di purin kelah didasi kenjana. Yenen sampun wasan karyane rikiring sinuraja. Sampun mejantan kanton karyane puniki. Dados sapuniki palungko cokori dewa maktuk pemaki. Lo Gadung. Lo pangnawana. Kengken sejati nyet kayun gelah. Sampun api yukti kayun palungko cokori dewa. Gelah ngajak lo mais sing adelen. Mula lakar agung gelah rapi. Ratu Agung, indayang alon-alon luhur. Yenin titiang manusia, madrebet yang peminah, madrebet nyentit yang pengerasa. Kadi rasa boburon kuluk nak kedeh, kanton mapi orahan, sarang sang sanen wenan. Yenin titiang yatmo, madrebet titiang kepatutan, madrebet titiang reramu. Yenin yukti palungo cokori dewa bisrang gumanti pacang arsa yang dewek titiang. Dedayang ngiring simpang pekubon titiang. Bang yang titiang mapi orang ngiring raman titiang. Yang buat itu saja ceremunyin lo. Walau galasnya ada. Pasti yang ngeladu pengetot lan puri itu ngelan. Hei, Marga Cokori Dewa. Jalan. Gelur. Sampun nampak kering bencingah titiang. Walau galasnya ada. Pasti yang ngeladu pengetot lan puri itu ngelan. Hei, Marga Cokori Dewa. Jalan. Gelur. Sampun nampak kering bencingah titiang tangkil matur ing anak tingsir. Sama yang sekian titiang riantukan titiang kasep rap takir ngaji ceneng bagus si dewa angayu bagio haji ingat kuat sepenangkilan dewa manut tekeneng wawandangan ane kapicio tekeneng haji subuh sidai dewa ngerauhin nah kewala di pelangan jani rasa meka siapa haji unuk sepengerauhi dewa nih ada anak lo nyeni aja dewa haji puniki gumati penyeruan duwe ipun mawit saking pedukuan tok langkir. Kemauan ipun ngayah riker sido raja haji. Oh penyeruan. Nggih. Kayo di dewone pang sido ngayah dini dipurin haji nih gitu. Wadah medagi bisa. Riantukar dipuri kirangan penyeruan haji. Puniku mahawanan sekadi titiang syarat ngajakipun semalihipun ngiring dados penyeruan mriki. Malah pesan raos dewa di pulang aja. Haji lah kalau takkan. Ada anehnya jadi. Aduh lho. Weh, yo. Matur sisip titiang Ratu Agung sisip. Mungwing wastan titiang boyo jowen tertios wadah juga. Iloh gadung. Titiang wadah penyeruan lu ini saja tongan. Oh, panjak gelah dadi loh itu. Dadi manut tekeneng atur nih putran gelas menluh pang sido ngayah dini dipuri menluh kengken. Nawagan titiang Ratu Agung sisip. Aring dijeman malih titiang pacanyi yang pangobati. Napi malih sana mangkir. Dan pikarsan putran duwe dengan sayang titiang mengdandanos wang iru. Titiang wadah sakang tekeng kuat. Wahya diak diko. Skala di skala yuk dibakti titiang manduk tidak dikit. Sangka neng nulus bakti nurul lakar ngayah dini dipuri. Nah, yang sebut itu jeneng ayu. Ajaknya ke puri mah. Lo gadong lo. Panjang saja kayu di beli. Doneng dipuri sing ada ngiringan pemargang lah. Lah, ngiringan gelah nih jani dipuri lo. Sake warna ledang sama di dua istri. Tamat titiang tadi lah. Sing salah matur gitu.
bangun lo. Titiang lungsur mepamit aja. Tahu tangkap puri dewa. Maka siapa jadi pelangan jani? Sujatena kengkiannya kayu ni dewa nih ngayah ngengkian ya mai ke puri nang melamal. Haji. Kuanten tepangane mangkin titiang nunas pangapura ring haji. Riantukan titiang turun sering linge haji tamangane mangkin. Titiang ngajak ipun lo gadung koyo anggen titiang penyeruan. Ipun kumanti jagi anggen titiang somah haji. Angon ni dewa somah. Idewo kadang subang ngelakuan nah. Kemudian idewo biar ngalih somah. Haji. Titiang sampun uning ring kewentenan titiang sampun menerbe rapi. Kuanten aji talur sampun pawikan. Sampun suwe titiang merapian sarang ipun Ayu. Kantos mangkin durung wenten perti sentan. Ajerih manah titiang rewakas utung purine sapu sira jagi ngentine lingi haji. Punika talar lingi titiang haji. Nah dadi malah pesan masih kayu ni dewa nih. Walau kini yang sarah kini udah jangkep kelawan loh gadung. Apa nih dewa subuh ngelah somah melai dewa mak tepi kayun pang patuh ben dewa ngeyasin pang denyen biute di diri puri pang ke manut tekening raos istri sanggani kang awelode dinalek dining kerte yogo sirenong dewi rinuko pang deyang di pekura dan ulian lo melang pesan dewa mak tepi kayun mah patuh hanya menguasa. Dumadak kemadik sida titiang laksana sekali teh wajanan haji. Nah ya duduk itu lani puri bin bangsa. Minamuktokannya karo gunung puniki jane tok pemargine. Cantos balik. Ah, niki nanti rau. Oh. Ratu Bagong Putra. Wau pisan titiang ngajak-ngajak seprauh palunga Cokori Dewa. Sane mangken Cokori Dewa sampun rawuh. Sampun api. Labde karya pemargine Ratu Bagong. Nah, yen buat pejalan kelah labde karya. Dosin sangkane pengaresiden Ayu nih. Inggih. Duh Agong. Menawi teh Cokori Dewa eling. Napi baos duwene yang rawuh jaga ngap-ngapin titiang. Oh, gagapan. Sanecen. Nah, yen sing pelih ben kelah ngapa gagapan bunga. Bunga itu sing adele bunga gadung. Tuh. Duh Agong Putra. Niki wau ya rabi pawikan wasane. Dedemanan titiang wantah sekar gadung. Ambil lah Nah, itu. Prabu. Nah, pola antos sana. Inggih. Aduh. Nanti sekali mesti kang bekam. Atasannya cukup banget. Sama nanti yang makte sekali ki. Liu, gelah banget bunga. Sampai sirop puniki Ratu Bagong. Hah? Yen mau nukane takonan lu. Ne sing adelen Iwan kelah ne. Halo. Tolong menghadap ke sini, Cu. Sira bahas-bahas orang tua. Ne sing adelen wan gelah, we sira wan tua. Ne jenenge daki ne nyak ceriwan lu he. Oh, nyelai gua daki masih. Ratu Bagong. Kocok Cokori Dewa makta yang tidak gap-gapan sekar. Kemudian Cokori Dewa natar jatmu meriki. Yang karangan api niki. Hah? Niki ini merupa bunga. Niki karson tiang ditendas di tiang. Kan dagang nih niki. Dagang bunga nih minap. Ayu penawang nah. Ane mah senuhang kelah gagapan ieu madan lo gadung. Oh, ipun ni lo gadung. Ayo, Rak.
Sangkan telah ngajak iyo mai ke puri. Inggih. Mapan telah medalem ayu. Pedidian ngatur ayah di puri. Do mawanan telah melet lakar ngajak iyo pinaku penyeruan di dasi kencan. Oh, kenten. Banget rasa dalam cokor ide wering citiang. Awi nang makan yang citiang penyeruan ngeriki. Sapu nih ke? Bener. Mungkin pas ngugu jadan, kan ngugu jadan. Bang Man citiang berhadapan langsung sareng jatman. Jantasan? Lupa. Dong nih mari ya. Begitu ngalen nang kek suluhan gopan di banyu nih berakmu. Batas Kene usul gogo kene cara bekecot hidung. Usul deh nih sing tadi. Mekletnya nah. Menang lagi. Sajak itu. Indek napi. Babongol nih Yang bongol. ngomong curut yang kena nenan. Cara bahas rabin gelas saja itu. Kinten kenapi. Pada. Nyai kone aja omai bakal ngono penyeruan saja gitu. Dan Duh tonton ngene bang nasinya. dan itu kengkeng. Kocap citiang kacang kangkat kangen rabi. Hah. Nyai aja omai sing dia bakal ngono penyeruan. Angono rabi. Rabin gelas mau bahas gitu. Wah. Mare ya nak muani. Hah? Nage ngolok-ngolok nak lo dokenan. Menang Riki. Manen suat jang matakon. Awas masalah sing beres. Nawang, marah yang polos. Lakone wagung mau pecah. Genting pengadilannya. Duh, ya kan? Nyai mai bakal ngono rapi. Pangsekan ya ben gelas gitu. Dija tepokin aja. Ken bahas rapin gelas. Rika aring puri Sinuraja. Ida Duagong Putra kocap kantonano. Hah? Rapin gelas aku anu. Inggih. Rapin gelas anu ngaku. Tapi aduh celaka. Aduh. Keperangan ke belakang mungkin. Tuh, marah Labin bikas Dul. jelema ada nenek. Kencan. Ada sembani yang orang jelema lakon te duagung. Hah? Enak nebo bang leb. Lemo bang lakuran gak panak selikur bang aku truna polan. Rahasia perusahaan. Kenten jadi karmogok men. Hah? Raga bang lah rabi ngaku kon yang lah rabi. Ada kan? Jangan kata Cing mana kan gini galak Ini nih. sebut cincin mana kan bang tan ngukut duagung dari tawa. Bedingua malu. Macam kan mari dari muani sikat nas wae. Sikat nas. Sikat jangan nodol. Siap. Cai ngadok kang. Menbungut udah orenca metekap yang saya ngomong. Siapa ngut sini? Nah, ayo penawang. Tegak gelah di puri Sinuraja. Tepuk ya ngaya. Di supanet lak takang gegek ya. Sing gelah matakon. Nyenadan lo. Di tiang wasde lo gadung. Kemudian kekinan lo dini. Di tiang kumandi nyampah ke gadung. Men lo no bajang apa kengkean? Di tiang kadon bajang. Oh, bapaknya orang Padang langsung tuh ngaku anu. Ponen ke ditu. Dereng Raul Riko, kanton di Art Center. Aku yo bajang. Yo matakon deken gelah. Men Joko Dewa sapun api. Wenten sira saning iringan. Joko Dewa sapun api kanton anonge. Nah, yen paunukan gelah yen lho. Gelah no mah. Nah, nak mau sang anoman, duagung gede anoman, di tiang Sugriwo puniki dualen. Cocok. Duagung gede anoma. Sugriwo. Dualen. Jang Kresna. Kresno cara keraras modeng nih. Apa nanti niki? Kor dewa ngangken anoman kan kan? Rengipun. Oh, kan? Rada Duagong Putra. Doa ning sana makin sampun jantanan do titiang. Kalau ngojo kori dewa sampun marabe rapi. Andane nenten titiang kasengohong numpang prau sarat. Tapi malah titiang durung mau widanan. Manane nenten titiang lintangin. Leda yang bisa titiang lungsur bapak. Ah, makanya.
kepono sangkan ada loh main ulian sangkanin gelang. Kemudian sangat ngermuang len pemekasin gelang. Apa beli butuh do jejak yang ingat Rahman. nah ajak bareng-bareng kali ramonyin. Nah, mau jalan ke bareng-bareng. Dari ruangan kene-kene. Rak, Yang apa antosang dini? Yang suka sing ade tresnan dua gong ten dewek lah dini. Lan mengerti? Mulai, ayo angkat ganti ya, angkat ganti. budal gelesen sing man motor nyang. Kamu yang berengus. Hah? Kau gitu? Yang kamu pamit. Kemudian mau pamit. Dan suka ditanda ke maduang cokor itu sarang cicing gini. Nang melang alus-alusan ki basange. Barang besik kangwan gelang. Megenti Dua gong cangkem bas lamis. Dua gong kopeng bongol. Pengku pengpat yang matol sing suka memadukan cicing lo gadung. sing suka menjani kena hayu ngeken. Yang cokor itu sayang ringipun bang yang tidak mau pamit. Yang tan sayang ringipun biar yang cacak basong lo gadungin cacak. Ini suke wohe. Gitu ya pengide hayu nih kelah masa dia. Kel nyakcak lo gadung nah. Cacak makin pang. Anu, raga anu ngaku tapi aduh celaka. Aduh. Tuh, Bekas jelema ada nenek. Ada sembani yang orang jelema lah kata dua gong. Hah? Enak nebo bang leb. Lemo bang lakuran gak panak selikur bang aku truna polan. Rahasia perusahaan. Kengken jadi karmogok men. Hah? Raga bang lah rabi ngaku kon yang lah rabi. Ada kan? Jangan kata Cing manaan gini galak. Ini supaya cincin mana kan bang tan ngukut dua gong jadi tau gak? Nang pedingua malu. Macam-macam kan mara dari muani sikat nas wae. Sikat jangan odol. Siap. Cai ngadok-ngadok Kang. Menbungut kemudian orang cang metekap yang saya ngomong. Siapa ngut sini? Nah, ayo penawang. Tegeg gelah dipuri Sinuraja. Tepuk ya ngaya. Di subanet lak tekang gegek ya. Sing gelah matakon. Nyen adan lo. Yang muas lo gadung, kemudian kekinan lo dini, kemudian ku mandi nyampa ke siapa. Men lo no bajang apa kengken? Kemudian kadon bajang. Oh, bapaknya orang bajang langsung tuh ngaku anu. Ponen kedikue. Dereng Raul Riko, kanton di Art Center. Aku puyo bajang. Yo matakon deken gelah. Men Jokori Dewa sapun api. Wenten sira saning iringan. Jokori Dewa sapun api kanton anonge. Nah, yen paunukan gelah aja lo. Gelah no mah. Nah, nak mau sang anoman, duagung gede anoman, titiang Sugriwo, puniki dualen. Cocok. Dua gong gede anoma. Sugriwo. Dualen. Cang Kresna. Kresno cara keraras modeng nih. Apa nanti niki? Kor dewa ngangken anoman kan kan? Rengipun. Dan rada dua gong putra. Dua ning sana makin sampun jantan andong titiang. Kalau mau Jokori Dewa sampun marabe-rabi. Andane nenten titiang kasengohong numpang prausarat. Tapi malah titiang durung mau widanan. Manane nenten titiang lintangin. Leda yang bisa titiang lungsur mama. Ah, begini. Pamit iya. Kekepono sangkan ada loh main ulian sangkanin gelang. Kemudian sangat ngermuang len pemekasin gelang. Apa beli butuh. Ajar ya.
Udah jejak. Yang ingat Rahman. Nah, ajak bareng-bareng kali ramonyin. Nah, mau jalan lo bareng-bareng. Dari ruangan kene-kene. Rak, Yang apa antos sang dini? Yang suka sing ade tresnan dua gong ten dewek lah dini. Lah mengerti? Mulai, ayo angkat kaki yo, angkat kaki. budal gelesen sing man motor nyang. Hah? Kau hijau? Yang kamu pamit. Kemudian mau pamit. Dan suka ditanda ke maduang cokor itu sarang cicing gini. Nang melang alus-alus aja basange. Barang besik nangwan gelang. Megenti. Dua gong cangkem bas lamis. Dua gong kopeng bongol. Pengku pengpat yang motor sing suka memadukan cicing lo gadung. Sing suka menjadi kena hayu ngeken. Yang cokor itu sayang ringipun banyak kita mau pamit. Yang tan sayang ringipun biar yang cacak basong lo gadung cacak. Ini bang suke wohe. Gitu ya pengide hayu nih kelang bahasa dia. Kelnyakcak lo gadung nah. Cacak makin pangtawang. Jak-jak pantinya asane dijang lunas. Ada kang kecekekan main dan malu. Hei! Lo gadung nyai. Yen mune rasa ngulapin kobannya ini. Putih gading kulitnya ini. Bongah juari nyin numpangin perahu di subuh sarap. Kaden kengken wakilnya. Wakilnya subuh ngelasoma. Mirip sing aku dicukup pekalukan ini. Awanan main. Padi grepe cerutuki hanyut. Aduh sasapun di kepala ngocok kori dewa meruntuh ngocak. Cincang wentan di Riki. Ondang besarkanin palu ngocok kori dewa. Hei. Kon merasa nyi goban nyi jekek. Duh mawanan sing mendalam ibu. Diastu nyi jekek. Kaden waki kengken. Sing dot. Enggak. Salah Baik, kesaluk. kapan nyejeknya kaden wake sing dot. Hujan-hujan wajar selip nawang. Oh beleh lah tuh. Beli gede ini ini. Mau nendang aja selip. Bengkong orang itu kepes-bes cangkem dua angkung ini. Jak-jak lesen. Hei. Setone nyelakar nyangkut waki. Udah malah cuma agar nyelakar hidup nah. Sing bunga lakar cak-cak udah nyanyi ratu dua. Duh. Padahal Nak ngudiang-ngudiangan, orang ngacak ngelek nggak kipas angin gitu. Nak kengkeng tuh nih kini. Ayo. Apa kaden makado sebilang kelapong. Mungkin lo gadong lemet 15 tuh. Datang, coba enak. lo kadung caro sampi buang dewek ini. Kanti ngetelang ye madong ali nak muani. Yan mani kuan jumone numitis nah. Apa tuh rap? Kaden alu nak kena dirap. Oh ya rap sing. Depan bungsil batas pecok. Neraba tuben belak belangine sing ado ngunduk kang kawan. Dia namone jegege ben pidana le anak muani ane melakan pesai gini perak. Beli perak. Eken. Nangko badai tiang mangraos dan tidong-tidong. Yen beli beseng suka ningalin tiang sepalan mah tiang sumber tiang di beli perak. Oh beli orang kematian dua jai lo gadung. Yan bo beli kematian banyak tangkap pokin ansrete. Lo gadung perak ini tinggi. Lautam beli. Kengkeng rak, Jang kuengkeng tuh. nyekrum. Ken sajan hidup nyundukannya. Birengang mangken. Cak-cak sekali dewa lemet tangan tuh ini. Cak-cak lo, bang bangkai lo kadang Kok ini nih? Ini. Cukup penganti nyelep.
Rasang lepat-lepat ibu ane kada nalung kemudian soma timpal. Jeneng setonen Nyai Mai. Gede aja pepekal bebararamannya ini. Mirip tebal sabuknya ini. Tuh mawanan, waki nyak-nyak benserana si presiden. Wala, waki lekat ke merca pada mau bekal limang. Bunyi mati di aji kayu di limo lakar di kok gede. Mai. Cicing bola gadung. Hah? Mai buat cicing. Nanang ketebas sang wakin ibu. Kagak negara tiba bangkit ini ha. Cara petang wakin urusan. Lagi sing suka memadu kawan ibu ha. Ada di bawah walu. Bakal ngebutan sobat. Bangkai ibu. Main berlaku, main aku. Ngemudian-mudian nih, hah? Nang ingat tang rakan ayu nih. Yen ayu lakar ngematian glemo. Kanti ngetel geteh glemo dili ulian ayu. Nih kade nadar buri. Yen pet perhati ngetel geteh glemo ulian ayu. Sing tuntake jagat lain, hah? Sapu napi. Ya neng sangka neng cicing. Matiang cicing lo gadung pediki. Ngetel getehipun nih. Cuntak ke jagat wene. Dua gong. Mang dan enten sangka neng geteh cicing lo gadung. Ngetel riki getehipun cuntak ke jagat wene. Baik. Ajak ke bencina. Matiang nayang ibu diki. Matiang. Main berlaku, main aku. Dasang kelempatakan di mana? Hah? Hei! Mirip sangat san Widi ini mempilon deken kudanya ini. Tuh mawana serano ban kayu wake sing presiden. Nyekuk masih sing idang. Nah, nih nandole. Nih pusaka puri. Sing bungannya lakar mancut jiwa permanan ini. Mapan gede pelih ini. Walau sing jadi ini lakar mati ang wake. Ada tongos melah. Rasu dua puluh. Acang nebak ukurannya ini. Manjing sang yati kesasti. Sana makin puniki wantah ulat di titiang. Temakan kalau Wentane titiang mergi wantah wet sangkanin palunggoh cokori dewa. Napi malih sana makin puput titiang ring tutung senjata duwene. Nenten wenten utama ring pamargi mit urusan. Sangkanin las cari ayo Hei, siapa janyuk Serang! Saksana ini! Puput dan Saksana! Ada sang. Macam dan kayak ini. Macam dueng, macam. Jak lumar si bungut sini mah pecah. Mula saja Haji. Ya namanya panai gawat geleng gelor-gelor ngelong. Amanan Pragawati menjalan. Sir. Gawat gelor-gelor. Setungil nepukin pakai wah ramone tantunin. Di mejangkut lantas tahan bener nyaman. Mas lebihan Haji ngeraos tekan dewek yang Kengkel lah saja dari tangkal ngaren yang tadi somah doang kong edinya. Ya nade duke sandang kone yang lapor tekan dewek Haji nih. Oh di subanet yang lapor kene Haji mabat yang ah. Ya namune sakit kena yang tanggunannya yang murah tepang jangan mati. Ampun nang. Bahas mall sini. Oh, lain kuda banget pekakas. Ada ngugot. Pekakas barang bangke banget. Gusti Lingsir, kunengen asu, kunengen guluk. Nak ngidiang menibang Ciraos kedo. Yan guluk kongkong malu dan negor. Sekadi bawas Gusti ne sabuk poleng bisa mati ngadak. Bawas Gusti puniki. Dong ni teh bener inak cara gulung. Nge, Liu satuan bener sing meragat saya saya ada ada pembuktian. Pocol hidupnya pocol. Si Dot nawang bukti. Jadi sir,
Yan Gusti lingsir narga mayang tidang sekadi kataru bule Gusti. Boy, punya gede rob. Kulitnya pekedeang ada angon sing ada sing lek atine. Duak bisong leak, duak megenep. Ya, dari Ra. Ya. Nang delumar pungut kini cara upuan sing medluso. Wajar sekarang buka mulut. Bagaimana ini? Nang bapakmu takon kabeh nang jeneng. Uno ke mulon ini pengen ngukur jeneng apa? Aji. Mula tuh apa kalau rancang dari ajine sangka langet yang lem glor-glor. Tawang, kuren anjangnya ngalih somah ben. Kang tawang. Nyan ngeramenyan. Ini pianak bener maduang. Ini penyeruan ke Batuk ke Puri mewas doni lo gadung. Cutat yang secukup memadu. Cengah kan siang itu aji. Ulian kengken ben aji. Pangsi deh ke dua gong dini senyuang ilo gadung ben. Ilo gadung tata maya abona ke Puri. Ini. Yang saja keto ini tamat jelemon itu. Mirip tuna berdiakso yang makana. Nyen kaden yagong. Subuh kau istana. Kalau dah wakil kerawas bungkil dayone. Bantas magot dan jemelo. Mirip dalam peminah yang sing lebih namun congkok kake. Sikut elah pan bapak. Tapi kira kembali nanti. Mangke yang kan mau bukti malah bawa cak kelintir dan kota. Apa ya karjemakan ini nano? Barang pelangkirannya pun meketo, mangke laci ini keketo. Diwasen sira. Ampun, kalingan Ampun, pujung poleng. Tawag niki sabuk poleng, mangke coroh poleng makejang. Kebalungannya mulai Dongang buat si nyampahan. Seranan bener makejang sarwa poleng kaput nih. Jinawang sesudok polengnya. ngapi polenge, putih kelawan selam. Mau yang dari ngawak-ngawak mempenganggu poleng. Ini mah tegas poleng untuk semana yang ada lehen. Teguh mau bawa ngisi banyak kata. Jinawang wira jadi Ramuyano. Sang ano mengkengken pengangone. Poleng, Yen pemaden pendawone sang Bimo kengken pengangone. poleng. Poleng nggih, sing ngisi banyak. Nek udiang sing mempanggo poleng. Jangan misi banyak. Mau nang deci ngawak-ngawak. Poleng ben besek usuk semana sing ada lehen mulut tuah ruwa bine itu. Ada kangin, ada kau, ada melah, ada jelek. Yen jani kene unuke. Asing-asing kenah bener ni madan patut. Tanpina dan patut benagung tasik kencanone. Dalmo wesi ni patut jalan bener. Ning Kengken engah hingu anak yang madu semua pedas ben bapo. Asing kenahan, asing laksanaan kene waktu belih dok madu ni. Jani mediolas bapo. Uli kengken bencening alih pejalane. Ni madan se kapitan senan ajak madu ni. Dia diatur mapi-mapi. Di subane bakat pejalane tu ni. Jalan barang bapun ini. Ni madan cetik geringsing petah. Mirip konen antes yang menjangkut. Ngerasang kengken anget tangkah. Agung tasik kencanone. Subuh bangko ya maluan. Jalan. Aji, yang mau pamit. Tumadak misi buka rawas aji nih, Rak merah, enggak merah. Mangken itu dani penonton yang titiang saksi. Saksi yang mangken, mungkin kau sesani agung yentan membukti. Jak payet yang. Aku. Apa artian kau kene? Kau bakal ngalih siap apa bakal nyuri akin agung? Yen keto pasuriak ida dane menjantang sampun. Nyuriak kan ya yagong kewale peleh. Benar nek engken. Yen patuh hitung pawan yagong ben mani bang ide klano pesik.
nyangklek dini nyangklek dini rasa duno laku rasane dheweke yen menake sing sepet masa kala jelek kemeduk-duk diukur dan tiang pemakasih digincir beli masih babeki tadi ahdi sambeli yen mondo aja tiang ayah di puri sinuraja sing beli ngorang kan tiang ida dua gong putra sebuah mada berapi mirip lega sambeli nepokin tiang ke kene beli sama kau beli ngendongan dia ke kawah Duh kadung di tambangan janine sing mati salah ilo salah kampi diken dewek beline ada sing yang lo sing ada kena beli mah tepung membuat lakar salah pegawai tekeneng lo bobeki teken ukut lo bumanti beli ngabdi pangluh mantomos mau jalan nulian syarat pekayun ide bagung gede lakar ngeranyi ngang dewek lo kepuri kemekas sumpah jadi kene natuna yen mula suci nirmala kena ilo wis bakti ring ide bagung gede kemudian menbalik cemerang ilo subakti bukus loko nilo risat-sat iluh moyase geng yase geng kodania gede yasan iluh gede yang kokoda deh cenek kanggo ngapa pindah lo ada yang lewat kalau beli pulang saja ngalih dame madan melah medasar penerako yang ngasing seperti beli nepokin neraka kewala yang subuh sulur dane bener pesekala tiang mai ke puri kasih kencana ngerobotin somah timpal amat jenis tadi yang ada di nak lo beli rasa sen kegugu nyentiang lakar ngalih nak muani aukun rasa sen bisa nyentiang ngaenang rerahman tiang edokos dia bener cepat kan tiang dong kemudian reraman niluh des pesarian yone jumah tadi waktu pokayon bagung gede utama melet pokayon itu syarat tekeneng putronya sakit iluh bece widi ngatakan mapan gusteyu leber sing nadiang sentano yen kasar beli dadi rapi kelado medu pokayon loh arsang itu mujane suk semantian sanya tuh beli dumadak dumadek suwece nyen kawine sido nyen buka tiang lakar ngaturan kewangian ini puri dah sekencano iya nyen tiang lakar beli padang boleh masih tiang sembahni kita rahman subuh kadang ngebeli hadanya tiang berjalan walau dikicir beli masih suka nama yang di mondone kadirasa muruk bukan ide Gusti Ayu tiang ini dipuri sengalah nyen tiang wong bisa yang melakar melanin tiang dibeli yang dua saja beliau las dan tiang kaleno beli kadung tulungin tiang kemudian karena kenik tadi lu itu tamu lapo keraos jani uling pedewe kenluh tekane pekanti yen supaya lo bisa medarsano ngeraos anak kemirangan kapi olah angen donyen pati kok awak kuat nasab awak yang lakar kamu sama yang beli yang lakar melanja madam penang itu tuah tuh beli jangan beli kaki hijau beli ngayah ngatur ngayah
ngaturang rayunan ponyapo tamiu ane teko dodok salah kang wang kecap Jadi bikin kau ngalen tiang. sing kuangan timpala kan Tiang bener ini bersih. koyo Dingin.